Abeji ba Kashenyi Secondary School bari kurabira omubina byabo bahayine omukwiruka okurekera no kuguruka batyo basingwa ba senior ya 5 bakuratwa ba senior ya 6. Mark Basa Kankwasa omutendeki w'empakezi najarabwe bishaye bingi na vugira memotoka n'endijo mirimo ekiri kubishisha kushange cyane bavugira mu boda boda uri kwenda kwega kuvuga emotoka ne mwali kuvugira abalisa ne mwali kulisa uri kwenda kutere bisinde ne mwali so even na wano yiruka mu ningo likuzaniramu kiri ize kutunga injury n'abantu binje batungira injury. Reverend Ivan Mwongera Headmaster wa Kashenyi Secondary School nagira ngu ebishaye byingi tibyine horoni obuju bwo kuhinduriramu emyenda nengashi dressing rooms na mnonga nkabishiki cyo kubanzana na kigambye necha inadequate funding. Ekinde cya kabiri obundi baba bari mu sports activities ahigroko mu district levels mu national levels obundi orashanga for example nka stadiums zibarabaza kuzaniramu obundi bashanga zitine enough facilities nk'ebisheshero obundi nkaza toilets azecho obundi kituma planned activities zitagenda jembwe nutobetwe nangu tushabe authorities abari in positions of leadership habwa districts, because those places that we usually go to nko Kagashe playground nko stadium ebishahe byo biramanywa okujangu leaders abali responsible okugeza okuteka yo facilities ezeziretengwa. Claire Tracy amanya omuzani w'ompira nagira ngu nakunda mpira mnonga ahabwo mugisha gwo kwaturwaho mu kushoma omu mashomero marungi konkibura rye byo kuzanisa kiriye kizibu munonga kwetera ko mwishomero ryo muzira tabatse kandi talent yawe ishomero ryo ritukuha iyo bavuga talent yawe mwishomero yaha ni mbagandara ayemezano uburu muzire we na ino kusapotinga umwana we umuto murgemezano akuba nebe tuyamba munonga kandi biyamba n'abazira akuraga gasha kwa Smart Robert Mugabe.